Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan, berputar berjalan. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya pada cek letretan kak. Karena kalau semua kerja kantoran, pasti rasa ngaura calat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'unal a'izza wa masyaikhunal ajilla, guru batan kaula sareng guru ajunan semulja Raden Kyai Haji Hasbullah Syamsul Arifin, sesangat abtin amul ja'aki, sangat abtina ta'zimi. Ajunan semulja Raden Kyai Haji Salahuddin Al-Ayyubi, juga sangat batan kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kyai Haji Fauzan, ajunan semulja Kyai Asmu, ajunan Kyai Hashim, tertak galib ajunan semulja Kyai Haji Kurdi Sayyadi sarjana agama. Bendik seteja para kiai, seteja para guru, seteja para alim. Nyon sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipon. Namun meskipun beten kaula tak nyebut, dek keseteja sampun hadir tanpa terkecuali, sangat beten kaula taati, sangat beten kaula ngaku-ngaki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Dan seluruh jajaran kepengurusan Persada dan juga kepengurusan peradaban yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dan seluruh jajaran para sepuh bini sepuh, secara khusus tokoh masyarakat senyepoi kampung, senyepoi dusun, secara istimewa senyepoi desa Mandele, hadir di tengah-tengah kita yang kikak dinto Bapak Haji Mudallir Esos beserta perabot-perabot di Saipon tanpa terkecuali. Sahibul Manzil kikak dinto Bapak Nur Hasan beserta seluruh jajaran majelis keluarga, ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir. Nyereng kaula sareng ajunan amu ciban asyukur dak ke Allah kesempatan siang mangken kalaben tanpa beda alangan. Dari beriing sebagian tempat sebenap kadin to ocen, ki beri malam ocen, mungkin alhamdulillah kaula ajunan hadir bi Allah kita ocen, sehingga acara terlaksana sempurna ketika dintoh. Karena tak ocen akhirnya huleben sampian suap. Cuman tingken daripada huleben sampian tak suap tapi beca anguan suap nik sekoni menter suap pasampian tetielen celen sampian celep yara mahsyar bingkengan. Amin Allahumma. Salawat dan salam muga pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekak dima sebulan samangken tak ibara tak itemur tak ilau tak idaja sateja memperingati kelahiran ipon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan pada kesempatan kali ini yang dikarsai oleh Persada, hadir sahaja kaula ajunan demi untuk ngagungaki ben amul jaaki manusia sepaling mulja ben sepaling agung Gusti Kanjeng Nabi. Semoga sahaja sehadir, sahaja serabu, sahaja seusaha untuk acara, sahaja senyumbang, sahaja semikir sareng Allah Subhanahu wa taala epetetia orang sekenging syafaah Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Karena ulama kadinto menyatakan ketika arah mahsyar ni ke bumi na tak pada ben bumi mandala ni ketembagah sementara are korang sacengkang dari cetak. Al Imam Ghazali menyatakan umat kak dinto sareng Allah palopada ka Gusti Kanjeng Nabi akhirnya seiyentaren Nabi Adam alaihi salam. Sampun minta pertolongan dak ka Nabi Adam ni ka jawab lastulaha wa qala nafsi nafsi. Tak bisa nolongin beng sebeng. Nabi Nuh yentaren qala lastulaha wa qala nafsi nafsi. Sampun na esare akhirnya ipangki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad seterakhir lengki seting telaga akhirnya ketika Kanjeng Nabi pentai pertolongan seorang orang mandala Kanjeng Nabi cegah sambil mabicek selendang pas abuk-buk dada analaha bahwa Gusti Kanjeng Nabi sebekal nolongi kaula ajunan maka semua keupayaan ajunan repot ta melarat ta untuk acara mangkin menteri tetilan dan kaula ajunan kenging syafaat Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Alhamdulillah gila nyataki sareng Ke Fauzan bahwa acara Kak Dinto diadakan oleh santri aktif Banyuanyar. Nggih. Tepuk tangan dimin untuk Persada. Wah, ini kehebat nih Kang. Ki santri ki nak kana kita ambu lah aku bayi pengajian. Apa nak boleh ambu aku bayi napa budian ni? Aku bayi anak. Siapa nyempitnya? Artinya apa? Lah kita kalau melihat definisi santri itu saya tertarik dengan pernyataan As-Syekh Al-Hasanin Nawawi. Santri itu adalah may ya'tasimu bihablillah wa yattabi'ur rasul wa la yamilu yumnatan wa la yusrah fi kulli waqtin wahid. Santri ini asampung ke Allah, asampung ke Kanjeng Nabi dan fokus terhadap urusan akhirat dan keselamatan. Lah mun masalah definisi Kak Dinto semua santri saya yakin semuanya punya. Tapi untuk santri langsung mempraktekkan kepada masyarakat dan santri menjadi contoh bukan cuma memberi contoh di tengah-tengah masyarakat, saya yakin peradaban salah satunya yang melakukan itu. Pramila Kak Dinto, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto nyataki dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi nikah hadir di tengah-tengah manusia itu uswah. Uswah ini kenapa? Teti contoh. Ya akhir makin nikah saja banyak yang tukang pidato sampai aku lihat sin teti tukang pidato tanda kiamat mereka iki. Mun sesantren ka oneng iki. Monggo tanya punya agan dah. Me yonceng teu Pak Kamandala. Dua alasan. Si pertama keng pulan celeper, si nomor dua keng pulan genteng. Ya gelor. Meskipun dijeling foto na benoreng aja tak pada. Taran di mobil rabu ku laban taran di mobil empuk panguca asli na nek kene kok lanja isa pore biko isa pore bukilo papa kerja beli boleh ya jaman cek kurma korano orang ini kecil abis dari luar itu nggih buku itu jangan dilihat dari covernya buku yang covernya jelek belum tentu isinya bagus. Aku dah senek kene karo orang ngetok bu. Lah di akhir zaman ni kebanyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sakoni orang saya bisa tadi. Makanya kalau santri menyatakan lisanul hal afsah min lisanil makon, bahwa lebih tajam ni kebenih lisan tapi kelakuan. Sampai santri ini menyatakan halu rajulin ila alfi rajulin anfa'u min wa'di alfi rajulin ila rajulin. Situng orang teti contoh ya ada orang saibu ni kelebih manti etempeng saibu orang ngabala ke situng orang keng saibu ni kata alakoh nggih napa nggih ada satu orang jadi contoh atahajud aduha ngaji
Nika lebih gampang etorok bi saibu orang daripada saibu orang ngucak kering ke seorang ngaji cong, tahajud cong, keng senyoro tak abejeng. Ya makin banyak sini Bengkalan, Bengka. Mun Sumenep ada, ta? Ada video ben Bengkalan tadi. Macam yang bermula apa pun kulitan. Nah ini yang kita butuhkan, menjadi contoh. Bukan cuma memberi contoh. Rasul hadir di tengah-tengah jazirah Arab, bukan memberi contoh, tapi menjadi contoh. Sampai kajian Nabi ajabu, ana awwal wajibim ma amartukum bih. Saya adalah orang pertama kali yang melakukan apa yang saya perintahkan. Mungkin mi banyak anak-anak tak atoro karena anak nikutipi bi imang kiri cong jak nikutipi kakek je bejena mangkat sekolah bener situ kan itu bener mangkat pada enak remodja lepas mak bang napang anak jak takut ya cek keng cek sampai gerunggung bentibing bikin mata nama lah eko gini apa nggih banyak orang berbicara tore kula ben sampian ngaji tore kula ben sampian sodako keng sing ngocak cerek. Alhamdulillah peradaban tidak memberi contoh tapi menjadi contoh. Benih cuma tore kuluban sampian sodako, tore kuluban sampian palampak, tapi ada santunan anak yatim. Tepuk tangan untuk peradaban. Benih peradaban apa? Persada. Uji peradaban pada. Artena ketinapa? Hal kadin tu lebih gampang itu. Akhirnya mau polong dana, cek pun gelap ke Fauzan serapa area untuk ibaki ke anak yatim. Abai Bengkalan nak pernah boleh keng ketimangkin bulan Maulud kak, bulan Muharram yang biasa memberi santunan yatim, makin mulai tak aparing. Ongke kata skodium, selain ngusar kiyah, bung yatim tu gaya bulus-bulus. Cuman depak atas salah tak beri, yatim mai tanya aki, embuung maria laki, ya kok, aji salah tak beri mere. Bengkalan kak Bengkalan, mun sebenarnya kan belambok saya ada ane keng kita tu. Makanya oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan persada dan peradaban ini oleh Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah. Amin. Bisa acara ini dijadikan setiap tahun. Amin. Dan mudah-mudahan acara ini tidak menjadi acara yang la yamutu wala yahya. Apa itu la yamutu wala yahya? Tidak bermutu banyak biaya. Keng mun la pengajian saya berdaki insyaallah. Kalau cepon lah budak rencana nih kak pengurus cepon mana tengah Rahudin As'ad cepon menteri teka hajat amin amin Allahumma sehingga benih cuma nyoro tore ngaji tapi ibadah aki pengajian benih cuma tore sodoko tapi persada yang mengadakan santunan anak yatim sehingga munlah ketika dinto selain kak dinto kempang dorok bunte amin Allahumma ben ketika nikah sejarang mungkin teti contoh nih kalau sejarang makanya akhir zaman nikah banyak orang pinter tapi banyak orang tak bener cepon reng sorbaja nih saiki akeh wong kang pinter tapi luwi akeh maneh wong kang blinger akhir zaman ini banyak orang pinter tapi banyak orang tak bener anguan bener mah kita pada pinter daripada pinter tapi tak bener biasa nakal ngakal isi bukangan anapa lebih gampang mah pinter orang bener daripada mah bener orang orang ini kemun keluar sepenter tapi tak bener. Saya apa bener melarat? Anapa? Orang ini kemun kedung penter ini kebiasaan ada di lekar diman karpa tibi pokok nyaman. Dan sering saya nyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kak Dinto di dalam menjalankan dakwah Gusti Kanjeng Nabi sukses 10 tahun ada di Mekah 13 tahun ada di Madinah 23 tahun meninggikan dan menyerukan la ilaha illallah Islam sampai makin dapat ke Indonesia kaulah ajunan bisa Islam bagaimana bisa sukses ketika ulama meneliti kenapa kok bisa sukses ada 3 faktor utama yang dilakukan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Kanjeng Nabi Kak Dinto sukses di dalam berdakwah ngajak dek kaulah ben ajunan sampai samakin saya cakap kaki Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto dapat yang pertama Rasulullah adalah uswatun hasanah teti contoh benih cuma abri contoh ngelakoh benih cuma nyoro orang ngelakoh nika Gusti Kanjeng Nabi mangkana Kanjeng Nabi Kak Dinto sareng Allah ebadi dari manusia satu aja Nabi ini ke apa manusia karena mun dari malaikat kuda ben sampean senin tak kuat
wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma. Mun malaikat kan tak bini. Sementara aku leben sampean bini situng terus dua. Ini dua cocok ya kok. Akhirnya jadi contoh Rasulullah. Katina apa carana? Kau leben sampean perlu ada katina apa cara ada Rasulullah ada Makanya Muhammadun basarun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari ya rabba bil mus balligh waghfir ya wasi'al. Muhammadun basarun, Nabi Muhammad nikah manusia biasa, orang Mandala, manusia biasa persis benereng Mandala. Kanjing Nabi ada kaula ben ajunan ada Kanjing Nabi asarin kaula ajunan asarin. Kanjing Nabi keluarga kaula ajunan keluarga. Muhammadun basarun, Nabi Muhammad manusia biasa, tapi walaisa kal basari, tak pada ben biasana pada manusia na benreng mandele keng pita sakoni. Kanjing Nabi mun ada ken sakoni kula ben sampian sakoni ada Jadi pita na cuma sako. Kanjing Nabi sakoni ngaji, kula ben sampean mun ngaji sakoni. Kanjing Nabi sekejap salat, kula ben sampean mun asolat sekejap. Apa saja terawihan ya Allah. Kula mangki baja ngaresing terawihan ni. Bepunten, apa aja ngabit ni ka pada tak saya mun ngimame pah imam beni mahsurin. Makanya mun kita fikih ni kah, imam kak dinto haram melanceng salat ketika makmum ma beni mahsurin. Nomor 2 masjid telen celana onta. Nggih, kan sini kajian fuqaha. Anapa? Karena bisa aganggu. Otabe sama makmum bedereng bini, otabe bede budak saya kaparlo lakena, otabe kaparlo tuan, tak oleh melanceng. Idza amma ahadukum nas fal yukhaffif. Cepun kanjing Nabi saya enggak mun ngimamin pak enteng beni pegoncang. Keng mun dibari mangki Facebook ya Allah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Njak malaikat tukang tulis tanya ke malaikat situng, ada orang make tulis seriya iko. Malaikat situng nyampit tapo kaki kecolong mari je. Bebunten bejeng kencang deh kak. Apa jeng ngimami abid kak dinto tak sae. Nggih, makanya kanjeng Nabi ini paling dem mga orang ketika jadi imam, tapi paling abid orang ketika abu jeng ketibi. Abu jeng abid ini tak sae. Keng mun kencang ini kebenar karo tak sae. Tak sabo jeng. Nggih, makanya orang abu jeng kencang ini kebeda zaman kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pah sumpah. Pah kanjeng Nabi ada bu. Lau mata hadza mata ala ghairi millati Muhammadin. Mun sampai mati dari Papua jeung kecang bakun tahu be mata ala ghairi millati Muhammad bakal mati tak giba agama Islam. Apa jeung ka keng kencang gelu mati kafir. Ono-ono tak wejeng jangan dulu. Sampai pada lagu na zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maurib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, itu ketomanan. Awak bujang kencang bila lebih bah terawian benih karoi mandala, makilah kokop benggalan nilang yang makmum. Lala pun lawan dua rakaat. Selasa nikah ngalak surat tenggaan bah lagu makan. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ibu di bah ngucap billahi ku malam tak abeli kiai. Benih karo sing udah make situ wa aram hilang. Arab apa bah habis kalau jo. Tengah dong. Temur kencang bah ngalem bah ke temur. Oleh semalam tak pernah, mi tak pernah baca le kencang gelu jo. Mentera zaki jo lepak dengan. Ada engkau ki takbir mau imam malah sujud tu kali. Orang le ke masjid lauk haram sampai tanggal segami bah cocok. Ada sama cocok ke bala di satu pak jo. Ada apa bah terawih dengan lak ning menem jo. Salah ada iya mari ni beri kolek. Macam-macam.
Makanya mun terawian hilang ngak mandala nih. Ke mandala nih mun terawian kan ngelak jus 30 segi. Jus 30, benih 30 jus. Aduh, cok terus kadang mulai di maurib. Pas baca langsung ngalaan naml. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza tawala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Mari bejeng maurib mbapah jelek cong suara apa ki buru cong. An-naml baik. Apa artinya aja cong? Bilis. Oh bilis Deki Isa maca apa cong? Isa deki maca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat Al-Fil. Apa artinya aja cong? Al-Fil je artinya kece. Itu mau artinya kece mbapah nyari sandal pah mau cecong gebero. De emak bah siapa orangna? Isa bujang ibu engkau bae. Arab apa bah? Bilis segi buru du jam cong. Mun kece na yocol billahi sopu tak kira molek kok. Bon, itu Rasulullah. Jadi Rasulullah bukan cuma memberi contoh, tapi menjadi contoh. Karena harus menjadi contoh, maka diambillah Rasul dan semua para Rasul dari kelompok manusia. Makanya ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ay min jinsikum. Rasulnya dari jenis sepada. Tetih, Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Nabi Muhammad ni ka manusia biasa tapi tak pada ben biasana manusia. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Pada Kanjeng Nabi ben kaula ajunan keng lain kualitas. Kalau manusia diumpamakan dengan batu, Kanjeng Nabi cukan betoh, keng lain betoh. Kanjeng Nabi betoh yakut. Ni kene bede-bene ke bayi selok 5 juta. Kula ben sampian betoh beli ker. Mun tak 5 trek tak baju. Aja tak baju 5 juta baju ning betok seket. Pada manusia na keng lah. Nah pada selain ada siapa ada. Gentengah boh. Mun santri macam selawat. Wajmalu minka ya Rasulullah lam tara qattu ainun. Wa ahsanu minka lam talidin nisa. Ada tinggal sini ngale lebih genteng dari Kanjeng Nabi. Ada tak usah lebih genteng. Pada boy tak ada. Ken pun ulama. Kenapa Kanjeng Nabi ini kegentengan tak expose? Yang pertama, Kanjeng Nabi kak dinto menonjol ni ke akhlakah. Senomor 2, gentengan Kanjeng Nabi tak nak kerjati pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni kan gentengan nak kerjati. Sampai ada yang bini ngetelak nyeksek apel. Nikah manteng ke Nabi Yusuf. Benih karo apel lah sek-sek. Makai gerigi sek-sek pegumet. Arapah gentengan nak kerjati. Kanjeng Nabi gentengan ben Nabi Yusuf keng tak nak kerjati. Keng Kanjeng Nabi lok toman kala. Apolong benoreng cuba gentengan Kanjeng Nabi didik. Jadi saya cuba ni kalau cek todus saya mau napolong bi Kanjeng Nabi. Oke. Keng cek pun ulama. Tarikh Kanjeng Nabi ni kebau ni kalau toman mabeen dari bau naureng. Apolong benoreng renjengan Kanjeng Nabi didik. Apolong benoreng gentengan Kanjeng Nabi didik. Apolong benoreng koningan Kanjeng Nabi didik. Apolong benoreng guan ente gelut. Apolong benoreng guan tengah luar biasa gantengan Kanjeng Nabi jadi. Apolong benoreng renjengan Kanjeng Nabi jadi. Apolong benoreng potean Kanjeng Nabi jadi. Pokok percis Khalil Yasin enggak deh. Tak percaya sampean. Kula ni mun apolong benereng pandaan kula jadi. Apolong benoreng celengan kula jadi. Apolong benoreng coba pentong biko terus lagi sampai ngucap gitu. Tepak kering ngapa dina dia pajak saran. Ada tarda ada yang cek pengangkor ya. Hahaha itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena harus jadi contoh, maka pada manusia yang lain. Sepaling lain bentak pada. Nah, ini yang terkenal Rasulullah, akhlak. Nah, karena Kanjeng Nabi ini kan akhlak yang luar biasa. Makanya kaula ajunan santri itu
yang dinyatakan wa yattabi'ur rasulal amin sekotu lain antara santri kaula ben ajunan ben orang sepunten umpama, maka akhlak ini kudu lebih bagusan santri. Apa napa? Karena kaula ajunan ampun usaha lebih munduk TV lajeng aja makin libur tak neku HP kari tak neku. Masa kula ben sampian keluar dari pondok akhlak kak dinto pada ben setak munduk, maka kudu lebih bagus. Setak munduk akhlak bagus, kaula ajunan sesantri kudu jung bagusan boleh. Amin Allahumma. Dan masyarakat yang menilai pasti akhlak. Engki santri keluar dari pondok ni kamun orang masyarakat ni kata kira atanya berempa kitab seiabi tak kira. Hatam berempa kali Fathul Muin, i'anatul talibin berempa kali punten. Tapi akhlak tingkah laku, mun lah akhlak ni ka saya, manusia ni kata usaha jelingke apa, pasti nilainya bagus. Iki na bangki. Apa napa? Karena Gusti Kanjeng Nabi senyonto akini ke akhlak luar biasa. Tak toman masake, tak toman atetiaki perasaan orang kak dinto sake atau belokah. Ini ke Kanjeng Nabi. Rasulullah pernah bertamu dengan para sahabat rombongan dari sekitar mungkin ketelo kampah rombongan Kanjeng Nabi. Tuan rumah saya tamunya kejak ben bunga. Polan Kanjeng Nabi kasokan Rabu dak teu lumah turi nyari ka angka ke dalam. Ya tak ada saya yang ka akina. Cek lebrengan laib, de badan cuma aing zam-zam sareng korma. Apa keluar dak Kanjeng Nabi. Kaatur Kanjeng Nabi cuma gak dinto ki mangkina ya tore deur. Kanjeng Nabi mundut korma ni ke situ pah deur. Sampun deur bi Kanjeng Nabi, misem Kanjeng Nabi. Deur boleh misem Kanjeng Nabi. Deur boleh bi Kanjeng Nabi misem. Sampai korma gak dinto tada deur sadaja bi Kanjeng Nabi misem. Butuhan rumah kejak ben bunga. Alhamdulillah tang korma cocok dek Kanjeng Nabi. Apok mau keluar korma rasana. Patada deur bi Kanjeng Nabi. Sambil misem selerana. Kubar dari dalam gak dintoh sahabat sengireng Kanjeng Nabi ini kematur ya Rasulullah tak biasa anak ajunan dari sebiasa biasa anak ajunan mun beda dan tak toman deur ketibi pasti sahabat dia parengi beniking terus sahabat niking pelan Kanjeng Nabi tak biasa anapa ki pura ajunan sahabat sengireng minta parengin ajunan mi deur ketibi sampai tada kurma bedepan apa tanda apa kak dintoh tak biasa ada ke ajunan misem Kanjeng Nabi pak jawab bikko kala iketibi ikor mana korma ki sebe ki buru jua celo. Beda kira-kira kan tuh. Kormana celo, mun bingko ibeki kakake bah kaki ngakan, pasti mau anak kaki meredenggar na celo. Mun kaki mau anak meredeng tuan rumah pasti ngerti cek kormana. Teti tuan rumah pasti kasta keluar korma pasti todus kangkok pelan seibeki korma celo. Akhirnya bingko kakan sambil misem sampai tuan rumah tak ngerti cek kormana celo. Aduh mun Khalil Yasin sapa ora kak iki. Entar ka mandala bah yang kak korma. Kakan bah celo, tanya aki bi gula korma apa acem dia. Hahaha iku. Keakhlakan Kanjeng Nabi, mangkana benih cuma manusia. Benih cuma manusia sing ngalem ka Kanjeng Nabi keakhlakan. Tapi sampai Allah sing ngalem de akhlaka Kanjeng Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Alhamdulillah contoh kak dinto saya contoh akibat Kanjeng Nabi mangkin etende sareng Persada dan juga GP Ansor. Beda Ansor begitu sebut sekali. Seporan apa Ansor ki? Lepai. Kalau aduk nunduk dong kau minta sebut sekali begitu. Tenten kidin budin sampean je kula marina. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita beda Ansor beda Bansor dengan begitu. Ngawal dari bunda jengki. Keng malam aku kawal bi Banser. Daerah Sarungki. Mobil masuk Rabu kiai Rabu. Kula kan neng 7 ekor setengah to. Sejemput bi kula masuk mobil neng ya do. Kapan masuk kula malam tak kelampian putih abadian cek Jakarta pati seneng kelampian putih kula benih keng tak andi keng pelan makin santri kula menyesuaikan kelampian putih apa minta ampo kelampian putih kula mun kelampian putih kare muani seceleng ke TV cagela itu makin kula juga ajeng ki magelane la dorotnya dan sing ngonceng nika Persada ben Ansor nika kan santri kapi dua nika jadi kula menyesuaikan asline kula jarang kula kelampian putih nika jarang kula biasa nah kelampian sah biasa celeng nika nih kan pote mau namun kelampian celengnya lagi engki orang ini kenapa cek pun pembanding lah kan engki bedengki makanya kula kebagian ben prabene man kaman mun teloratin bagian ni bini kula beri cara dua ni kelaratin pertama daimul wudu
Si nomor 2 nyari kanca si cubaan. Arti nih kan. Jadi gula nih kau, orang kan ya sekali gula. Mi aku can celong, minta aku can pote. Billahi banyak aku can pote gula. Minta yang ku jadi bah keren muana celeng biti biar nih kita teh. Ya kali mana kau celeng kan muana pas semua terak dek di daerah. Nanti malam madan gula yo. Banser nih kayak yambo. Mobil lay pawai sebarang yang kisah jemput gula seru masuk mau masuk ya ada gula nih tengah lah di tengah tok gula. Apa karena gula nih kau makat kolpet tok sampai malam. Mentengah nih gula kan tedung. Apa sih tengah gula jadi banda iki. Haji bah ada ireng gini. Apa tuh Pak Gareng apa? Aja congoco nyaman aja. Wajah gula cuma nak rosit tung gula tak aja mau apa gula iki. Berangkat kolpet tok benar mulai kol telok malam nih kalau aja mau apa? Kenapa cuma? Bental. Maka gila ni kemangkat tadi. Udah Pak kesorong kio pengajian. Yambo. Mana mbak romo muka labeng gula iki. Muka labeng gula labeng tengah. Ngatela gula toron nak. Ku tapah ngalle muka kasih adaan ngara. Ngara gulanya ku sabing kengi ki. Ya enjak makin lecek. Bu enjak lalaung ku jang gula orang kita. Buka gula kapan toron. Apa buru pak kasih adaan pak mobil. Napa labeng kasih adaan saya buka. Enjak jangan pikiran sambil namun ngunceng kiai mah kita tuh mantau sambil ni ku YouTube berapa mah. Melas kan mau kita ti kiai mun kurang genteng dah. Haram melas, gule pasong-songan nih kayak Allah. Untuk ngegi burunten nih kantoan, sorban banser kenal itu mau kayak ki. Oh, ya pasong-songan gule tuh man nyupir TV mobilan. Akhirnya abi tuan rumah nak nyuruh ke banser bagian mobil kiai pokon masuk ke halaman terlalu masuk kapi. Kiai selain masuk di gule masuk sekali, bayam babi banser. Mobil kiai nih kayak. Ki gobi gula. Ayo celing ke dalam. Ikut kiai nih ikut. Omongannya ku absak apa sih ngucap dengan? Cuman tak. Pontianak sedih gigi ya. Pontianak ini ke mobil tak bisa masuk. Kuliah kawan bersepeda, tarik sepeda karena masuk pelosok. Perada pak pengajian ke acara, klakson di pemunyi. Akhirnya saya acara ini ngerti rombongan para kiai Rabu sedih kedua. Akhirnya tolong al-badru alaina. Somat berjalan. Dor. Ya mbak kapia baris. Kula kapantoran di sepeda haram bagi situ ngaku berdesa salaman. Bahatan, kau cangkiai na Rabu kemak naik ko. Kerpek cang kula magita ti kiai mun tak pati potongan melas kae ki. Sing mun ti tukang ceramah kula ku kerpek mun tak genteng pa burung boy kang. Ke ate kang. Selana tak genteng bah celeng ki apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun kula Bengkalan situng bekto bek semua semak dari compok nih kak. Jadi kula sepedaan pulang semalam pengajian 2. Tak tak nyapok jalan rosak ke sepedaan tak mobilan. Depan ke acara yang babi tukang parkir. Kula mik latoron masopan ke tukang parkir. Tak langkong kaki. Sepeda kula bae di laun dan ke bae luar. Mun bae ke dalam jang kula. Sepak keluar dek tak bisa karena kula mari pidato langsung ngalia kan. Jadi mau kedua le masuk ke dalam parkir saya keluar tak bisa jalan sepeda. Jadi gula pandai pak tak langkong melajak sopan tak langkong kak sepeda gula boleh ajak sebaik luar. Deki saya keluar boleh tak. Pakai dalam cong nak ding kiai nak cong deki cong itu. Ya pakai dalam sepeda ngucap apa boleh gula. Enjak kapan acara mengarah pengen kangen mik masih gelak ruai ku. Enjak kapan turun sepeda apa itu mengambil ilan jalan boy. Harra tulat aku bik gula. Sambil napi-apiatannya le kerapa. Cak gelak dah iya buk sahabat tu takut tak je ke. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon. Ini kasih pertama. Kenapa sih pertama kak? Relang. Tular. Cek lebur dari mandala ni gula kak. Minta kita turun lagi kalau pai kapi saya kebelah. Lagi kebelah ni situng lelang dah. Kanjeng Nabi kok sukses dakwahnya. Satu, beliau uswatun hasanah. Teti contoh beni abri contoh. Jelas lagi? Pon, kayak nggak icipin. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Rasul ni kemakon bagus, caranya bagus. Alarang coba, caranya pakun bagus. Ini kehebatnya kanjeng Nabi.
Ada satu sahabat, Kak Dinto, kita sahabat, kita Islam, tapi Islam marin lah. Nika ada budak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, dan gula siap masuk Islam. Keng dan gula mun suruh ambu azina, gula tak bisa, cak gula tak andi bini. Mun tak aku gengku luar namu di mah. Gula mun suruh ambu ngicok ben arampok, tak bisa, gula tak andi ilako. Gula mun suruh ambu mate yoreng, ya tak bisa, mun arampok pahalapan kan nagin paten. Teti gula masuk Islam, keng mun suruh ambu azina, gula tak alem. Keng mun suruh ambu mate, gula tak alem. Suruh ambu ngicok, gula tak gelem. Kata apa di budak Kanjeng Nabi? La bak sabik, lo apa-apa. Abu, ni kau mun tempat kau ni hanu mi ngulia ki ngecok. Ni saking dari bagus akhlak Gusti Kanjeng Nabi, amar ma'ruf nahi mungkar, pakun cara na pakun ma'ruf. Lo apa kaki lah, na Islam, lo apa na ngecok, mati zina tak apa-apa. Tapi kaki mun Islam situng syarat aku tu jujur. Oh siap pun kalau nikah Kanjeng Nabi, siap nyempang orang nikah. Funga atin, alhamdulillah. Hari cek nyaman, sahabat selain tak boleh ngecok, engkau ibu ki ngecok ke bibi Kanjeng Nabi. Sahabat selain tak boleh zina, engkau boleh zina. Cuma situng, cek nakal. Abu, pada ada pak agak bengkon aku tak paham mau peraban los ning, salah los koning. Aduh, pah ngocak sahabat nih, masya Allah cantiknya. Tarik sis. Tidak biasa nak kau rokes maka pengajian ngaltok tarik sis. Paling tercantik sedunia, luar biasa indahnya, tiada yang cacat dan tercela cantiknya. Ya kok. Ada pula tahun datang ngobrol kes boy pengajian dari. Akhirnya seorang ini kan tak niat azina. Kapan azina apa hingga kedebun Kanjeng Nabi. Kaki jelok apa tapi syarat Islam di situ kau tu jujur. Wah mikir, lemun kau tu jujur dah remeng kau dia. Azina nebo, kikeng tak oleh nakal. Mun bi Kanjeng Nabi pa tanya akinya benyang sahabat aja apa deki mari azina. Kaki azina, nang kina jawab mare. Sahabat selain tak apa-apa Kanjeng Nabi misem. Umar deki ngelak to diing dia. Boh, kasih tina Umar, seher selok tahu kasih tina Umar nih kak. Kak Umar nih kenapa boleh manusia setan dia kataku. Inna syaiton la yasluku maslaka Umar. Tak kira ajalan mun ajalan ni kepada Sidina Umar. Sidina Umar di laut, setan di dajjal. Senyempang bini Sidina Umar. Setan nah, pang timur kana iko. Ongguan mereka ongguan. Makanya coba sampean periksa nih bengla bega kiai ku tak tulis Umar Al Faruq. Anapa? Sampai kenyamanan ni kecepon ulama, setan ni ketako. Makanya lah bega kiai beri bacaan Umar Al Faruq dia tak masuk ke dalam. Nak kena kini mun lahir, napa saya tulis daina? Umar Al Faruq. Arapa? Dia tak SMS setan. Mun sampean tak percaya gula ku oba kak panan di anak apa tulis daina Muhammad Khalil Yasin. Mun tabi apsa apeto anang ya. Bocah Sidina Umar Kanjeng Nabi hijrah kan teki. Kalau ku na Sidina Umar meriksa ni. Damma Kanjeng Nabi hijrah. Bila? Malam. Arami tek. Makle tidak memperkeruh suasana. Makle tak itu mobi orang kafir. Kanjeng Nabi hijrah ni katek-ngetek dereng kafir. Sidina Umar ku tabah ngunceng reng kafir to. Yonceng reng kafir. Ayo kakak bo kafir reng kafir. Mik lantar reng kafir ngarannya gua mulutna. Panabolong reng kafir bah pidato Sidina Umar. Ya maksarul Quraisy. Wahai Quraisy, areh Umar bin Khattab leku hijruah dek ke Madinah norok Kanjeng Nabi. Siapa setero bidina tetih janda, siapa sing arep cetak ngaltok dari betenah, siapa setero anak tetih jatim, amba Umar berempa aboy edim ma aboy. Dan kafir jahiliyah maki bukeng mikir kia anu apa ngambek penyakitnya. Bermusibah mun jamba Umar. Jadi mikir kia burung kok mun pah azina ibu kita pengen kok ero jujur. Tapi pun tanya aki ku tu ngabenda cak mari azina. Engkau ibu ngicok tapi pun ditanya aki kok aja ngicok. Masa Islam ngicok, masa Islam azina. Ben masa deki pah kiding Umar kok tai beli abi Sayyidina Umar. Entar dek Kanjeng Nabi molar ya Rasulullah akhlak keajunan luar biasa. Ken mangkenten kula total setiap Islam, tak usah ngicok, tak usah azina, tak usah mate Hebat tak hebat? Makanya masyhur kan roh hadis-hadis santre ketika Kanjeng Nabi baca khutbah datang orang Badui pah romo kemi masjid. Ini kan fiqhul hadis itu cek banyak. Ini Kanjeng Nabi tak tukar. Orang Badui ini kereng gunung. Makanya cek pun ulama man bada Java. Orang gunung ini kakal cengkal biasa. Ko pengko. Ini kering me pangki cek ring gunung. Padang ring gunung mereka. Mun beda kota Padang. Ciri-ciri nah mun nginum es repo. Polan ngokos. Anjingnya.
Aja ngelecek gunung aja. Dan ngokos bahasa repon yang kubur lah. Kanjeng Nabi baca khutbah ring butuh ini kedateng romo rakemi jeung mancing. Di mana kan masjid beni tehal. Kan beni cuma ekorong pager kan wajib. Baca khutbah kami. Sidina Umar jaga. Tapi bagi kanjeng Nabi mahlan ya Umar. Torot. Isoro pamare sa kami. Akami ilmu masjid isoro pamare. Nikah lah kanjeng Nabi. Coba ketika dilihat fiqhul hadisnya, salah satunya cek saking nikah pah bi kanjeng Nabi isoro odek. Abu beni mari atar celatir kami masjid kan. Kada pun aku mancing mun pah nikah yuktek. Karena aku sambil buru. Kanang gimana aku sambil buru? Tentu nak kami aja nyebar. Nikah bi kanjeng Nabi kan Sayyidina Umar eroja cek. Ke aku isoro pamare sa kami pamare. Pan ero pamare mari naro laki aing pah seram langsung soceh. Ya kan fikul hadisnya salah satunya bahwa turab abu nikah tak usah saya cukup selene aing kurang gili. Dari hadis nikah saya kala. Nikah lah kanjeng Nabi. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Dilem alarang cuba kanjeng Nabi tak ngangkui cara cuba, tapi kanjeng Nabi cara napa kun ma'ruf. Nikah hebat kanjeng Nabi sebanyak makin kak dinto ampun ekolopai. Pon, nikah nomor 2 kan dididik wae kak sepenting kening bungkus di molen nggih. Sepertama nama? Dua, mak kisah bolo apal mun daya. Cuman mi patok garing cena sih ngacir. Yang pertama, Rasulullah bukan memberi contoh, tapi menjadi benih banyak makon, tapi banyak ngelakoh. Sehingga sahabat ni kangiring, norok buntek kapi. Nomor 2, amar ma'ruf bil ma'ruf. Merintah bagus, cara nap kanjeng Nabi alos bagus. Nahi mungkar bil ma'ruf. Dalam kebenaran alarang kemaksiatan. Kanjeng Nabi cara napa kun alos bakun bagus. Sehingga tak teman masake atena orang seepang losan kusti kanjeng Nabi. Bon, anak saja mah. Saya rasa ambu kak. Para saja mah. Benten, pada sampean siap ngaji telo jam, 7 jam sampean nikah. Tak leso ya to re. Sampean lengki sampai kol 2 tak sengka. Siap 7 sampai kol 2. Siap lengki sampai kol 2. Lengki cak kulian mun tak kol 2 cak mulai. Kuliah sapa orang ngalia atau pote mari negak iki. Mana tak lejena sampean nikah iki. Abaya pidato re sajam kak mun saari ka manto benih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 3, apa rahasia Rasul cepon ulama? Apa kanjeng Nabi kak dinto mik sukses? Kanjeng Nabi kak dinto kompak. Al-ittihadu yujidul quwwah. Apolong masih tong. Ketika kanjeng Nabi kak dinto kompak, makanya dinyatakan keanekaragaman dalam kebersamaan. Kanjeng Nabi ini kemik bisa kuat, mik bisa sukses, bisa hebat. Karena kanjeng Nabi ini kekompak ben para sahabat teu masitung. Tapi teu tak pada keng apolong membaur kanjeng Nabi. Pulan pemimpin punten kanjeng Nabi gak dintolok bah jemamul jagung maagung. Sehingga ben para sahabat ni biasa kompak apolong. Kanjeng Nabi SAW punya Sayyidina Abu Bakar. Beliau ahli siasa, ahli politik. Mun berempukan kanjeng Nabi minta pendapat Sayyidina Abu Bakar. Kanjeng Nabi punya Sayyidina Umar, tukang tatak, tukang carok. Punya Sayyidina Utsman, beliau benih ahli carok, benih ahli politik, tapi beliau andi pese banyak sombong lagi. Punya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapa dia? Pemuda tangkas pemberani yang pintarnya luar biasa. 4 nikah ika polong bi Gusti kanjeng Nabi. Makanya kanjeng Nabi nikah kekuatan tada si bisa nandingi. Anapa? Al-ittihadu yujidul quwwah. Ketika masitung, ketika kompak maka bakal kuat. Gak mungkin acara nikah. Nikah menikah TV haram tak kira bisa. Gini bangki. Benih tak percaya ke takdir pangeran, benih keng mun ketibi dak masih atana masih ke Eropa tak bisa mun ketibi. Kini bangki. Keng pulan alung polong kapi. Manusia ni ka foto kasi lain. Cek kutu keng macam ke Eropa tak foto karing lain. Kelakuan sepaling demang di ka foto karing lain. Apa? Misem. Misem ni kan demang. Tak luang setrum. Bodoh ni misem luang setrum. Tak usah majer pulsa. Keng parlo orang kak. Artinya nama kita misem jangan kau tak perlu kau orang. Misem ke TV. Tegepok ben lalang. Kok. Cek bidabid 2000. Insyaallah belak-belak. Ya kan deti nyaman namun misem ke TV. Kini bangki. Oleh karena itu di akhir zaman
ini adalah contoh. Maka dinyatakan Ansor. Tadi ada macam-macam gelak Sang Kiai Fauzan sebut lagi, tapi membaur jadi satu buat acara luar biasa. Inilah yang dulu dipraktekkan oleh baginda Rasul. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Kalau di negara kita dinyatakan Bhinneka Tunggal Ika, tak pada en lain, kan make tak pada en lain. Kata pada ini ke beni atetiaki apesa, beni patang nyale selain tapi patang akompol, patang apolong, malengkap antara situng ben lain nah. Kuna sering ngabala kak. Islam ni kepada bin kerikik ni. Nih, kerikik ni. Kerikik ni kepada apa tak pada? Tak pada. Kaya kita tak pada ni kah karena kompak iteku apa selok seken kak ni? Apa? Polan kompak. Cek patang cokoco mak kita tak pada ni kah? La tahtakir mandunaka falikulli syai'in mazia. Cek le nyale ring lain make pad dengan di kekurangan. Setiap tung situng ni kebeda kelebihan nah. Beda terkadang manusia ni kah mun ngocak celeper sarah. Kaya ngelambe. Kan beda sani kan orang ni kah? Kena bangki. Orang ni kene, keng genteng kan. Iya, cek lang ngucak iya apa sampean kak? Cek sarah nunggu mandana dia. Mangkana cek patang cokocok, tanang lemak ni kata pada kak. Keng mangkin kan sebanyak pantak pada, yena ke pantak pada kelero. Bengkalan bu. Situnga tanda amolot sa amolotan bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Amolotan ngak nikah neraka si ceramah masuk udah ada. Bengkalan kak. Can kula tore apa orang cek pakan neraka kabeh. Pas swarga ke dibina. Bi kula ke bala swarga ni kelega. Pas orang pakan neraka kabeh masuk swarga bi diban. Bi kula ke bala saya ngak le. Maki masuk swarga mun ke dibi kengku. Apa kalau aku? Entar ke bala ada orang, entar ke doja ada orang ni. Ntar kalau ada orang pok capung keluar dia di swarga. Ya pun katibi. Cak Nabi Adam pelambak minta ibu Hawa ngi. Ketika pantak pada tore beni tak pada kak din topah muso. Justru malengkap Imam Syafi'i pendapat nyeting karing bini audu betal. Imam Malik andi udu nyeting karing bini tak betal. Ni kacak patang cale beda faedah nak kula ban sampan ketika atawaf ketika asai Mekah. Noro Imam Malik sai wudu pakun tak betal. Gini bangki. Imam Syafi'i pendapat setiap taman cok kotoran taina cukup ni kan najis karena Imam Syafi'i ada bunyi ke al-mustaqdar secara tabiat iko baci. Imam Malik pun taman cok ni katabi perkara senoro. Jadi mun taman cok ni katabi apa yang madbu apa yang seetoro. Mun seetoro ikiningkakan mun taman cok koceng najis koceng tak ikiningkakan. Mun taman cok ngajam ikiningkakan di taman cok pada pala ajam tak ada telur tak melo ya taman cok teter. Dan ini kan saya kan gitu. Ani, le kuluban sampean nurut Imam Syafi'i. Tore kuluban sampean dalam masalah taman. Cok ni ke Imam Syafi'i apa Imam Malik? Bani Imam Syafi'i kuluban sampean. Syafi'i ada 14 ulama yang mengikuti pendapatnya Imam Malik tak nurut pendapat Imam Syafi'i saat pendapat taman. Cok gak dito soceh. Istukhdir Ibnu Jarir Khuzaimah dan semacamnya. Kuluban sampean menurut Imam Syafi'i kuluban sampean tak pendapat taman cok ni ke najis. Buktena orang mandala mun amas sak cukup benteng taina benteng tai buang. Orang mandala mun amas sak cakalan taina cakalan tai buang. Mungkin apa ki? Tak buang. Menurut Imam Syafi'i sampai najis bu. Sabak ke baca ni kuring, baca na najis. Beri aing masak sarimi na najis. Kiba kelang keragangan kapi sama masjid najis kapi. Untung pada Imam Malik ada bu bahwa taman cong seikning kakan ni kenorok soce. Sehingga penting kula ben sampian. Makin tak buang norok ke langker ni kapakun ikning deer tekingah tak melon. Saya tak saya. Haji ya kan ngocak saya kan mereka ada RKB nih kan. Bagi burung jawab saya sampean. Islam pada bikrik nih kan. Cek ngarep pada tapi tori pak kompak. Ketika kompak maki tak pada apa salah teku kak? Allah ke baik pol. Cek le cale maki dak pandek. Nih kami dak pandek tu kesamulja. Mun beda kiai nih kesingater. Di menjeding jong kata emor kiai bah kelau. Kiai maki dak pandek kesentar kak. Nih kami paling renjang cek bagi kiai. Demi jeding jong, nemor ni. Oh lao, apa pengok, muntai pong kak ce, tak kebik kiai. Ikin apa lagi? Kiai ni kah, tunjuk tuting untuk netu sekanjaan. Saya ni kah, ring soki ni kah, ring soki ni. Anak menetu kan parat tu deh. Ni kah, ring melarat deh. Cek netu tak enak keren nabi orang. Keng tak boleh patang cale kak, sesoki ben semelarat pada kabuto. Cek cokoco sesoki, mun sesoki cokoco, abid masjid Semaria. Cek cokoco sesoki, acara ngak ni kan lekas deti beri sesoki nyumbang tengki. Semelarat,
cek cokoco si melarat. Mun ada si melarat maki sesoki tak kira delum ko purna. Cokoco si melarat, mun tak sesoki lotok mah ada si meko lah yo. Dua ni ko tu kompak ko tu apolong, mun dua ni ka kompak apolong, maki rokok kening kepe dek ka. Tak king pulan kompak sesoki ben si melarat. Iki na bangki. Kompak cek patang enak pada eka butuh. Ben lakar sengaja bi Allah manusia ni kebedes e pasoki e pata andi arapa mak le patang parlo mak le odik ni ka ajelen maka Allah debu nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhariyah. Sengaja bude soki sedeng miskin akhirnya patang puto patang parlo mak le odik ni ka ajelen makana kakak gula Kula di tretan di Jakarta ni ka ngucak. Yang mana kakak kula ni ka kakak Haji Roma Irama. Oh sia. Yang jala celing baikan pada jenggung apa jong raja. Kakak kula ni ka ngucak senika. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang dan ada juga orang kaya agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Agar roda kehidupan bisa berputar berjalan kok. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya pada cak letretan dah kak. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran, pasti rasa ngaura canat dong. Gini bangki. Ya Allah manusia nikah tak pada. Agabai beda tonjuk manis. Nikah kena selok. Asli namun kanjing Nabi ni kak seluan ngangkui kentek kacer ni kalau ben ibak di dalam menak beni ibak di luar ibak di dalam kanjing Nabi karena khotbah kanjing Nabi ni ke setempel gitu. Tapi kalau ben sampean kan biasanya ngangkui selok manis nih tunjuk manis aseluan Allah kebaik tunjuk manis panis selok ipah genteng lakar keneng na selok meskipun sesonat nikah asli nah nikah saya nikah para ibu-ibu temor kak lakar keneng nu beda nyo maka namun sampean mangkatah lambat marga masang ales tikan tangki bu pongki losning, pongki umur 30 ni ka losning, salah alos kuning. Mula umur sebitag bani losning, ning los salah tak kuning celeng polos. Bemunus ni kan beda-beda sa tangki ka. Ni ka muna beda binin sambian cek kiri. Arapa? Betonah. Budian mula tua ambu tibi. Mangken kan pulang ki tenyeng beda ipah genteng. Mula umur belum polo bani beda ipah jelket karo kero ngapi dai. Bemunus ni kan Kanjing Nabi ada boleh kulli da'in dawa setiap penyakit beda tampana kecuali dua tak ada tampana. Napa? Al-haram tuah. Napa tampana tuah? Ada. Mula umur sangang polo maki yang ku seragam SD pakun gero. Gina bangki. Mula umur sangang polo maki daerah maki gina pakun kare telok. Maki beda lagu pasang gigi palsu kembali muda lagi. Iya ngoda pole yang tak ning bangki kayak tetel ya. Setelah tetel tak ikon lagi gina jeka ke tetel lah. Apa? Ada fasenya manusia ni. Kayak gini bangki. Mungkin ngoda nggak sih ngocak deh. Bini situng tero dua, bini dua tero telok, bini telok tero. Apa? Kayak ngoda umur segang polo tahu sampak situng lah ikut aku. Bumuni Bangkalan, bukai Bangkalan ni ke kiai. Ni ke banyak uning. Ada si bini situng. Untung gula bini kiai. Bangkalan memang ngocak kiai dua, telok, empat. Mun sumenep tak pati osom. Cak sumenep ni ke bagian ustad kiai ni ke termasuk kiai takwa. Takut kasih tua. Meni Bangkalan cek tawakal, takut kasih tua geng memburu akal ya. Onjengan ke bela dua deh ya. Minta berkat ke bini sing ngodel agenda situ banyak ku kaonjengan dongku. Bangkalan, mun sumenep ada, ta? Ada sing ngaku, mang kan tak padang sumenep ni nek. Tak langkong kiai. Nyenggung niki wayang mbok molen aku lagi. Kan ada deng padang mun sumenep Mekas. Niki. Jadi mana bini dua telok ni kayak ngak sing tak ando. Padahal kayak ji tak ngak. Tangki. Mun gula bi kiai pesan gula tina cong. Bini situng pekor li beli pada ben si banyak iku.
Makin banyak mun tak ikut kok bi bang sabung. Cak gila ni kene tak tahu sampean dengan. Nah, ada cina baca kakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun ki ngode kan senika. Situng dua tero telo. Umur 90 bini situng lah ikut engku. Makanya mun reng posepot ekku menasaren. Selake tidung langker si bini menkot. Dapur. Tanya aki bi kompo ya minta bolong. Aduh mun lah tu ada betina jong. Si minta lah bolong bang. Makai bolong ada remak. Gila bolong, bada kipan lah bolong ku tak lah amada remat hibi. Babi ni dapurnya tak bisa jong. Manusia je mun lah tua kersok. Kersok dak remat bahaya ker je tak masuk. Cak gila cara orang. Ada pula bagian ni dengar dia boleh ada file. Ada lebih panas pida tu dengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya mun sambian me kocak nambah ku anu king mun panitia ngocak nambah Pak Abid tu biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekejap duhur kak dia. Pada duhur gula kutungan le kata pote. Saya simpulkan, nggih, mak le bedale oleh nah. Yang ngoncang boleh. Betul ka mangken. Seterakhir Allah ku bae kentek ni kak. Nik kene keng mantep ni. Kecok-cok maki de kentek ni kene nggih. Kula ben sampean lambok main sutes-suten ro make lempol men tepan de kentek kalah. Iki napa nggih? Makin nek kene cok-cok elong mun ketel semangkat sekene dia kan. Nih kamu tar ke kiai cak bagi kiai long kurbang long iki. Begitulah manusia. Sanika kanjing Nabi keanekaragaman dalam kebersamaan. Mangkana mun tro saya kula ben sampean tenda kanjing Nabi. Pasera orang bagian pos-pos hadir para kiai. Ajunan cak alako, ajunan tak usah mace keterop, tapi ajunan epentai pamangki, penggalian pendapat tepon. Tak bisa sesepo nika. Cak kurang ajar ke sesepo kita jarok norak ke baca tak bisa alako. Aja pentai pendapat nih ke kelompoknya Sayyidina Abu Bakar sampai andi WC ngiring kelompok Sayyidina Utsman bin Affan tak alako tapi tunyai keluar sampean lako tak bisa pendapat tandi keng tukang carok bajingan mari bergabung kepada kelompoknya Umar bin Khattab. Abu matura ini kamu ndak bajingan kak tak kata aku bioreng kina bangki cuman maki kocak bajingan mun matura aja dan bedenaki luar coba mun kocak bajingan konotatifnya negatif. Biasa makna coba. Keng mun matura kocak bajingan belum tentu belatir, banyak bangsa. Nggih, angko. Makanya bajingan ni kaparloi matura nika. Maki bajingan mun matura pakun ngaji. Jak lulusan madrasah. Maki bajingan mun matura pakun bajang. Iki na bangki. Coba ni mun Jumatan ka. Jumatan. Luar ni banyak mobil lar kalir nika. Keng mun matura maki kocak bajingan mun Jumatan. Di mana bede luar? Ada bede bungkona ka. Beban mari kita ngake maksud tayap siap berangkat masjid. Bah, kuda sering ngabala setiap pidato ngabala. Mun matura maki bajingan sing ajak cocok. Tore. Jadi baring ketika beda Habib Jakarta ibu Cubaki. Reng Bali sahabat Cubaki. Saya keluar di matura pula kelompok kulit sapi pidato nih. Marketek ngak gula nih kak. Takok senantang bajingan di matura si keluar beda Habib cokoco Habib coba aki si keluar di matura ni kejing bajingan nak ikeng sear tang erok toron ka matura cacak ay bat enak ni kemun bajingan matura bajingan matura keng mun beda durria kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam coba aki enak maki bajingan nyabeh kia mangkana kudu sering ngebeda saya ngak mun karing matura cek macem maki bajingan mun matura ni masuk swarga. Ini banyak siamin, banyak bajingan na dina ada. Dah masih mau lihat Pak Bun gula Pak Bun. Makin kena anu tak turun nang kanto gula. Begitu. Ada tu aki bajingan pahamin kapi bobol. Artena insyaallah kau deban ajunan bekal selamat kak. Amin Allahumma. Mun sebajingan saus selamat senika swarga kapi sampean deh. Amin. Acara ni kesampean kan sombengan thank you. Nika kompak nyumbang tak nyumbang sampean.
Abri napa tak abri? Majar napa tak majar? Anika nyampit kabeh. Mek kita abri kan samar mun lah nyaring deh iya dah. Sampian buk mek kita majar pese kan hadir nih kalau nyumbang. Thank you buk. Iya nyumbang mata ada berkatnya. Salah tak abri pese bah anang lemah iki kabeh. Ya oleh pet tok berkat ben lagi aja. Aja mun tepak kana saya kabeh mek sobone tak kina tanah lego aja. Punten jak nih kadek sing kampung. Thank you Kak. Si asli kampung senego umme kriya Kak tak bengi bagi. King cuman alhamdulillah ketika along polong ketika dinto ajunan melo saya kula menter ngampung saya ajunan isyafaati kula menter pada ikiba ke swarga bikengan amin Allahumma sepertama uswatun hasanah kanjeng Nabi benih banyak merintah benih banyak abri contoh teti contoh ngelaku ada mangkana orang ni langsung ngelaku nomor 2 amar ma'ruf bil ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf makon alarang cara napa kun bagus tak maloka atina orang mangkana orang ngatoro kulaban sampean mangken tor kadang gempang matodus enyak benyang ngoreng salah tak atoro suwe iki na bangki nomor 3 kanjeng Nabi kak dinto ittihad apolong kompak kati mangken nih Kak ada ansornya ada peradabannya ada persadanya apolong kapi masyarakat membaur bode sombongan teropa bode sombongan lakona bode sombongan ngerena bode sombongan proposal lah akhirnya kompak ketika dinto maka mulai telok nih diterapkan dimanapun kita berkiprah para santri insya Allah kau lebih ajunan bekal sukses semoga segala itu dan saya bangga dan terima kasih mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala GP Ansor Persada ipa istiqomah amin Allahumma bansarnya masyarakatnya mulai ketika dinto mulai nguda terbiasa insya Allah sepona ajunan akan jadi penerus bangsa yang takut kepada Allah lillahi kalimatillah meneruskan perjuangan insya Allah saya hadir situ aja teti orang sekenging itu ipon Allah amin Allahumma telok kak dinto bisa sampai yaki sajam langkong sapora Kak tak langkong kiai banyak bahasa cangkolang banyak bahasa semungkin kasar tak langkong sapora nah bengkalan ini ke bahasa paling kasar sebenarnya kan lo salo derem mati ke beres kan seneka sebenarnya mun bengkalan beres kakek kan seneka ki jadi mangkana pugelo ibu ngucak ceoncong kia tak nyentak juga nak benih keng nyentak sapora nak Kak keng mun pidato ni kata ipa kaja sampian gitu aku lah pidato tore patako ke Allah udah ben sambian mati ya. Njak penata acara bah nyampit baung. Jadi kalau tore kula ben sakan binar man seni katangi. Ah iya mun binar tore mole areng sareng iki. Ti tugas kula mare. Pon telok menter bisa kesango Kak. Sepertama, dadi contoh ben abri contoh. Sanikai keluarga. Nomor 2 merintah kudu bagus cek sampai kasar karena mun kasar seesoro ni ketak kira atoro. Karena seke ate, sini kecugen ke anak, Pak Alos, kata tangga Pak Alos ketinika. Santri persadani kok, tori pak bagus, enten ibadah lagi pengajian, kan ini mulang sini, kan ini kecara Alos, saya luar biasa. Berarti ajunan ampun ngiring dalam pada Gusti Kanjeng Nabi. Nomor 3 al-ittihad, kompak abolong. Telok ni kami persada mangkene kalau kapi, ben kak dinto saya ilalam pani Kanjeng Nabi ikebai. Contoh dek kaula ajunan, manter bisa angelako. Amin. Mana Nabi beda bener dari saya pada Pak asli fadl dari Allah. Mana Nabi beda salah asli umur dari kaendengan beten kaula tibi. Nyun sapora, nyun pelerasaki. Tak langkong kiai kacang kolangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Banyak kiai babagi. Kiai saus. Barokah. Punten kiai. Pangireng Pak tutup buk makle barokah. Asline copo tak tuman nutupan tukang buka ngedok kula kae. Coba pendonga bener mekibun lauk deh. Maksud tamun pengajian kuliah compo tukang mukang patihan jadi Pak Karing apa kakek Kak? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah waj'al akhir kalamina 'inda mautina min qawli la ilaha illallah. اللهم بحرمة النبي وبجاه النبي أدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم بجاه النبي وبحرمة النبي اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير، ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والموس بالنبي خير وبأم sekadin tu alhamdulillahi rabbil alamin. Nyuun safara akhiran, buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.